On i ona. U svim bojama duge. Obrisali smo tuge. On i ona. U svim zrakama iznad oblaka, ne samo da dišemo skupa, kao plima i oseka, mi letimo dok mirujemo. Mi otvaramo neke nove početke, ulazimo u visine, gdje samo tako, misao ti sine, spusti se ideja. On i ona, licem u lice, lete kao dva krila iste golubice. On i ona, u svim bojama duge, u svim bojama lavljeg srca, onog čistog, bijelog, u kojem sve boje nose božansku sjenu. Božanska sjena nosi ženu, onu koja je svoje srce predala u volju. Volju očevu, volju majčinu, u to srce koje kuca za let. On i ona, dva krila istog leta, iznad oblaka. Deveti kolovoza 2026. Na kalendaru je sveta Edita Stein ili sveta Terezija Benedikta od križa, kao jedna od onih koja se usudila križu reći da, koja je pokorila svoje porijeklo i oslobodila potomstvo, i koja je pokazala gdje se skriva istina i što je snaga srca žene kada se preda Kristu. Mirjam Nadin.